Drop it. Okay, so good morning. Yang ngali it's like 6, I don't know. I came to the pamungde hawalak ngai. So today I'm gonna get my eyelashes and nails done. So yeah. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Cut pa da loi na. Lo. Lo, chang la sila. Ang chaya you? Ang chaya you? Calico. So then, why? This is my breakfast. Maning nhau siya. Sasabi niya. Yari siyang sabi. Oo. Oh. Sama na. Okay. Kay noni. Wala tani. Akan ba mo kumbiyaw sa Hingga? sa sarida. Yang o, nasagdi yang o. Mahatma Gandhi. Dum dum. 짱갖고 너만 나는 강약약고. Abang saya naman beri ko. Namde ay. 나만 나 이렇게 됐다 왔다. 네가 총사한테 그냥 누비만 하면 총사시 누빠. 그치?
Thì hàng được đóng đi là thì cái này có chi chứ. lúc mà lại bảo lúc mà lại bảo sự ta hay là cái lẩu hay là con ăn đây Yang kada sa tumma da pan. Pura squash na tabi. Wala may kanon. Ito hindi dahil sa kusimel pati ba? 나도 번역 멘트기 상대가요. Color à? Cái color gì nhỉ? Anh điểm lại đuôi vào color pa. Ini kan orang teman. Tenang kok. Now the question is how to wash it out without my eyelashes getting wet.